o hlabošele ntšu ganyana ke tsore ke nna ka mo hlabošele ntšu ke go kwe ke dula Patantshwane ke ga Mmatswale ke bogadi oh ya ke moka ga gona phedišano e botse ka lapeng tšwelempe go senang phedišano e botse ka lapeng re betsana ka dinoga di phela molato ke mola re tlileng mo go lena moroka gore re tlele re tlhatlheng re kgone go tseba gore molato o tswa mo kae le betsana ka noga e phela le a loišana re a loišana alright go loišana wena le mang le bana ba lapa e nyaka o e hlalose mama lefošana ka noga e phela go direga eng le a loišana gore le fetse le fihla boloing go diregetšeng le botšaneng le boneng gore ga ke thome mo ke thomile go dula le bona full time ka 2021 ka February go sena taba go le Thabong ba kgantšha gore na le makoti ka lapeng a go etla pele go tla le mo e leng go ba diphetogo ga go le diphetogo di tsweleletse ka rangwane ke monna go mokgalayo a botsa bosesi ba gagwe gore ga ke mosolele ke sa mosoleleng ga a dule le rena a ke tsebe gore ga re ga ke mosolele o ra jwang ke motho wa be a sa dule gae a le shokeng na sebaka se se telele ga e tla gae a senke a dula le rena sebaka se se telele a ba dikgweletša ga lekgarebe mo a feta ile o dula le lekgarebe leo a fela e tla tlo re hlola ka gae e šatše ke ekwa ka difounu ke founela ba re ga o solele rangwane ka lapeng awa gwa ya matšatši ebile re feleletša re sa tlo re sa išana molomo tšatši le lengwe re a swarelana tšatši le lengwe re tšwela pele re a kwatelana gape go fitlhela le mo e leng gore rangwane ebile o feleletša a swara ke mokomane ebile o tswa ka difata a tswele ka difata o tla a boa gae mara a se ga botse go boeng ka gae o buile kgwedi ya go feta ya July ga a boela morago mo wa ebeng a ile o thušwa gona a senke a kgona go lwa ga botse bophelo jwa bjo mo tšee go robetse re mmolokile go tswelela mo e leng gore ebile re molaile nna le mogala jo wa ka jwale tše dintši tsona ga ke na taba le tsona tša polelo ya gore le mmolaile le kwa ka mang re ekwa ka batho ba bona ba re le bantšhe mara go be go se phelo jo bo botse ka beke eo ya lehu ka mogae ke tšhabiwa o bone eng gore wa tšhabiwa mama gore ke a tšhabiwa le gore ga ke bolelo ga botse ga re dutse a ke re dutse re batho ga o dutse so o teteteletše ga o thoma o emelela o šupiwa ka malemo o kgafiwa ka matsogo o gapa ke Mmatswale o gapa ke Mmatswale ga a sa le gona o gapa ke mang ka ke matsogo bana ba ka molapeng ba na le ba bangwe ba family bana ba ka molapeng ba basadi okay le go tšhabiweng ga ka go swana le ga nka swara poto re apeile poto bana ba ka molapeng a ba tloiša le ka more ke robalang ka go yona e sa tsene ba e tšhaba ga botse o latofatšwa ka boloi gore ke bolaile rangwane ka ntle okay tšwela pele e le gore pele ga ge a tlo robala rangwane tlile kgwedi ya go feta ka di-1 tša July ga a fihla ba re re tlo gata ka lapeng gore re ba tsebiše le ba gabo gore ngwana wa ba jwa mo thušeng a kgoneng go lwa foleng ebile o tlo phasetswa ba tlile ka di-1 ba ba le rena di-2 di-3 ka la bone santse ba tle ba boele morago re dutse sesi ya gagwe o re batho ba phokwane ba loya nna gae ke phokwane batho ba phokwane ba loya ebile ka moka ga bona gwa re ngwana wa sesi ya go a re mangwane o ra jwang gore batho ba phokwane ba loya ka moka ga bona ba ka se loye motse ka moka a re ke re ba loya ka moka le bomma go bona ka homola mara ka se be le nnete ya gore o ra jwang ga re ya
go tlo re ga go tswelela taba lehu go bolelwa gore re mmolaile rangwane ka thoma go recalla jwale yela ya gore batho ba phokwane ba loya ka moka le bomma go bona gona motse o sa loyeng phokwane jwale le no thoma batho ba phokwane ba ituletše bana batho ba phokwane a ke tsebe gore ba kwa ga ba reng batho ba ke re la re bana la nnapalano gore phokwane ka moka banna ka moka ba ra gona lapa le le sa loyeng phokwane gape re ne malapa a borena kua bana le tla dira gore tšhabe goa medirong ora o wena o tswa phokwane nna ke tswa phokwane ka ntle le taba ye ya ntho ge ngwana bolena ke bolela ka rangwane a be a le mo a thušwang ntse mama ke eng se e be go thwe ke bothata go yena bo tswa kae goreng re ka se botse ke motho a gona motho a gore botsa gore bothata bo kae mara bona beng ba tseba a ke na nnete eo o fitlhile 2021 ka gare ga lapa ke dula Ba go full time thabetše. ba nthabetse go sena bothata tše dingwe tše dilo tše e leng gore ba ile ba go latofatšwa ka tšona ke tše difeng ba bone eng mo nakong ya ge go la le lehu ka no se be lehu le gona kwa morago boloi bo bo thoma gone jwale goba botho nna ke thoma go bokwa gone jwale ka lehu le a rangwane a šetse a bajwa ba tlile ka di-one ka gae ba tle ba sepela ka di-3 ba boela mo a ileng go thušwa ntse yena a tla re šia ka di-13 gabotse mama ye e napang ye go kgopišitše kudu ya gore o nape o bona gore batho ba ga ba nnyake ke eng ke ye ya gore ke a bolaya le ye ya go hwetša ke tšhabiwa ke phetse bohloko be ke o ka moka alright wena le rangwane gabotse be le bakileng re bakile kgwebo business ke ya mang kgwebo e ke ya ka le mogala jwaka ke kgwebo mohuta mang ke kgwebo ya go rekiša jwala jwa Sepedi le go rekiša ke rekiša dizimpanyana sekolong a ra go tlo rekišiwa ka mogae le rekiša jwala ba Sepedi jwa Sepedi like jwale jwale jo khatša a ke re ke homemade alright o dula kae ke dula ka ga Mmatswale mogala bo kwa bokae mo go bagala be ka lapeng la gabo wa bofo go ne lasbon wa ile sa nyake motse wa lena re nyakile stene re sa kgoboketša ka mo le be go swantse go šale rangwane o mofeng yena o a robetšeng o le be le nyaka go kgoboketša go fihla ka be le nyaka go tswa mola la agile le feditše aowa go kgoboketša mohlomong re thome ka mokhukhu re ditulele ka mokhukhu a lene mokhukhu a lene selo aowa e sa le stene se so alright le ne nako e kae le ne business a se ra be ra fetša ngwaga kore mo ke rena se ra be ra fetša ngwaga ke ya spaza shop mara ye re ithomile ka yona 2021 a ke thoma go dula le bona and then nako e ka moka tšhelete business be le dirang ka yona mama le sa ga re kgone go dira selo ka yona ntate moremi that's why re kgonne gore re tle re kgopele thušo mo go lena ka re kgona gore re tlo ikgoboketša mara re tlo bona šite re berekišite re kgone go bolela gore re tlo dira 1 2 3 ka tšhelete mara tšheletela ga e dule se segolo se o nyakang re go thuša ka sona mama se go kukileng gae ke eng ke sona se sa boloi sa gore wa bolaya ebile ba re bona ba nyaka go dira plane ka nna ba ka se hwelele ngwana bo bona ya ntšhoša ntate moremi ga ke dule ka letokologo ka mola gare ga motsola a ke robale ga ke kgone le go ja ge le ne le yena o wa bolalantše yena wa kgona go ka le bolediša gabotse and then wena o no tla wa kwa mabarebare ka morago jwale wa tshepa ke eng se se dirang gore ke tshepiša ke ka mokgwa ba actang ka gona mo go nna ga re na le batho mo mosegareng ke gona ba dirang dilo tšeo mara late ge batho ba sepetse ba be ba tlile lehu re gabotse a senka wa tšea mogalabe wa gago wa ba kgopela gore mana a re kgobokanye bana ba lapa le re dule fase re bolele ka taba eng yena lata ke a mmotsa mara senke ke mmotsa gore a re ba kgobokanye ke a mmotsa gore mosegare gape re tlhwele so
rangwane ba sene mosadi o bile le mosadi ka mokgo nna ke kwang kare ke be ke se ka tswe ke fihla ba tlogelane o a be a monyetse a na le bana le yena ba tlogelana a tekela makgweng a ba le ba bangwe ko ba tlogela kore ebile complicated. o hlabile o feditše a se ka tlhaba se ba be ba ntšha magadi sa le ba tseba ka lapeng ka bokae kotse ke bokae monna mo bophelong go na le dilo tše dingwe mamare santše re di tšeeng serious le godile bana ba lena ba godile gone jwale le kgora motse ga wa nyalo o kokotetšwe ge go ka tlhaga se sengwe o tlo fetša o bolokelwa bogadi ene o sebe wa nyala gone jwale ge ngwana a ka re o nyaka go nyala lo monyadiša kae ka re ke sa be ka nyalwa re ka monyadišetša ga gešo go boima go nyadiša ngwana ga geno mola e le gore wena o metseng ya batho ebile šetse o nyakile stene ene tipotšiše gore tate o tla ya go amogela magadi a ngwana kua ga geno na borakgadi ya bana ba e tla ya go ba dikgadi kua ga geno na ka gore borakgadiši ba tatešo gona piša re dikgadi di gona santse di be dikgadi ka lapeng la botate faneng ya botate kudu wena o lwa le yena ka kua ke mang re tle re kgone go monyaka re tle re kgone go tseba re taba lena re ilokiša ba taba ye ga e tla be ya thomega ke go okelwang le yena ke rangwane ka lebaka la business a re le ka se dire business ka mogae ebile ke tlo le raka no rangwane o robetše o lwang le yena kere ditaba di thomile gona mo go yena before a robala kwa moroka gore o reng ke mang o lwang le yena ka mogae gore taba e ge e tlo loka go thome go bolelwa le yena ke boragadi ka mokana ga bona ba le ba babedi ga ba go bolediše ba go ba bolediša mpolediša gabotse so bothata ba boragadi o sola eng polelo tša bona ande ba mpolediša gabotse gona ba mpolediša mara mo ke sa kgotsofaleng gore ba mpolediša le ka go nkgadimola le ka gonko o etla gongregeya like go na le dikgaetšedi tša boragadi ka ntle le mogalabe wa gago ba e tseba tabae ba tseba le ba boditše ba e bona ba dirileng ka yona mogala wa ka o boditše abutiage ka re gona jwale mo dikgaetšeding tša bo ragadi ba šetse ba le ba babedi o mmoditše gore go na le taba še bolelwa so o re bolokile le mokibelo ka motshwane ka sontaga mmotse a re go na le taba še bolelwa so ebile ba re swantse re rakiwe le mosadi e ka molapeng gore a morela ra wana a ke e tsebe ebile a gona motho a rakiwang ka motho wa mohutu a e gona ya wa tseba mama taba tša gago ne di nyaka o hloka thušo yes ke a dumela gone jwale ka kulapeng go šetše lena a ba sa tla bana ba ba mokgekolo ba tla mara gone le sale ba re fo ba fetše go boloka basepedi ba boela mo ba dulang then gore ba go bolediša o bone eng neng kae gona ka yona nako ga re le gona nako ngwe le ngwe ba le gona bona ba mpolediša mara ka go nkgegeya ge o re ba go kgegeya mo gongwe o ka re botša gore ke mantšu a ebile o monnyane ga ke feta go tša re wa mpora o a rela wena nna ke no te kgomolela ka feta ga gona taba ga gona se nka se bolelang a se ka gage bana ba gago bona ba ba swara gabotse bana ba ka ba dule le rena senke ba dula le rena why a se ba ka mo bogadi wa ka ke ba ke tlileng le bona ge e se ba ka mo bogadi ga bo bona gona ba meberekong mara ga bo bana ba ke kae ke gona kwa phokwane ka gama re palane bana ba ga bo bona ke kae go njwa le ge re bolela so
ke tlo e bea jwa mara ntate Morena ga geno ke kae mama ke Phokwane ga bo bana ba gago ke kae ke Phokwane o botsiša potsišo ka gore ga geno ke Phokwane a ke Amashifane e ga ke moka wena o metseng ya batho o nyakile stene ga bo bana ba ke kae o mongwe kwa ga Maloka ae ga bo bana ba ke kae ke bana ba gagwa ke re mama no ge re šupa ga bo bana ba re tlo re ke kae a re bana ba gago ba re ba nyaka go nyala o ba nyadišetša kae ga ke se ka be ka nyaola ko ba nyadišetša ka ga gešo a ke re wena go ntwa le mama o ne ga gago wena le tate le ne ga lena le ne ngwana wena le tate aowa alright ge nkebe le ne ngwana ga ga bo ngwana o be ya go ba kae gona ka ga botate kua steneng kua le nyakileng ke a re ga se rate re dule ke ga borena a re stene se selo se nyakile ke ka gare ga lenyalo mama re tsena le bana nako nngwe and then go diragala gore re fitlhelele seemo se o leng ka mogare ga sona mme a tlogele bana mme a sepele mme a ye go dula le mogalabe maybe tate then o le fitlha kua ka mahlatse modimo a leshegofatse ka lesea a kere o ne bana ba bararo ka ntle o ne ngwane o moteši wena kwa ka mogare ga lenyalo a kere goba maybe o ne bana ba 6 ka ntle o ne ngwane o motee ka mogare ga lenyalo a kere potsišo ke ye bana ba ga bo bona ke kae ba wena o tlile le bona ga bo bona ke kae a ke go kwešiše ntate Moroko magonna ke ya go nyala go nyala le bana o tla ka gae go fitla ka gae o fitla e le gore o ne le bana o fitla modimo nna le wena o re segofatša ka ngwane o moteng bana ba nna le wena re a tswa re nyaka stene re a ga mola re reke ga moremi bana ba ba gago ba ga bo bona ke kae ke gona mola re agileng and then why ba ba gago go ntwa le ba sene ga bo bona o ba šupa ka geno gobaneng ga ke tsebo gore ke ya rabe jwang a go kgonege gobaneng ba sena ka bona o ba šupa ka geno mogala bo iše ka mothokong re scampelele sa flo se bia mo re sango re scampelele gore ka molapeng le re dula ka go lona go sa dilo mo to fulula nna ke le one e monyana na ke ba tsere ke segwe ka tshabo shela pala mogala jo le nnoši ka dula ka molapeng o fehlela le bile ke ba le mosadi wa ka mathomo ya roba ke kry-a mosadi bua le ena ka molapeng ga ba go bose ka molapeng ba dikgaitsedi jaaka di kwa bose goragoa ka lapeng la bona lebele go alaitša a re fitlhile ka gae a sa thoma ka lesueng go folole go tšeka go etlaiwa magweng a fitlhe kwa lapeng ba thoma bele go ba ditšhatšharakane re sa kwana ga botse jalo a re ria business wa o maano re ka se business ka molapeng re sa bara mola ba sa dule ka molapeng a dule mago tate mogolo a ke botšiše mo o na le bana ba ba kae le mosadi o la robetseng ka o tewa bo monyetše mosadi ona se ka monyala o ile a go hlokofala ka pele alright and then ngwano wa gago ga gabo yo ba kae ga go gona kwa gaka and then mmago ngwano le mmoloketse kae ntate Morota Moroka mekomane ya re tshwenya go na le bothata mme o tsene ka gare ga lenyalo a gone gore dilo tša mme di ka loka and a gone gore mme mo a leng gona ba ka morata dilo tše dingwe Morota di tsamaya le sedimo that's why ba re be ba morata mara jwale ga ba sa morata o ka blame batho ba le ba ga botate wa reno batho ba le a se batho e se bona e le medimo sa mathomo ntate Morota tate o bile le mosadi ya mathomo a se monyala ba hlokofala o re o hlokofetse ka pele go šetse ngwana re dirang ka ngwana ge mmaga a robetse
mmago ngwana o ka ge e le gore o tlhokofetša le ka gare ga kamano ya lerato le monna re dira eng ka yena re mo goroša ka gae santse a gorošo ka gae ngwana a kry-e sefane ngwana a be lelapa la gago ke nnete tate ga a ria bjalo ga bjale ke mmešo o dutse nako e telele ga gabotate ba sebe ba monyala gwa be gwa thoma gwa tsoga tlhakatlhakano le go kgorometšana gare ga rangwane le makoti mme a go no re dilo tša gage di ka loka ntle le gore ba lokiše dilo ga botse semmušo bana morota ba ka se dule ga bo bona mogolo mme a tsamaya go dula bogadi a se a hlaba tša bogadi di tlo mmabela mola bogadi ka bo bona e le pherefere bo baba bogadi morota basadi ba swanetše ba tsebe ka moka bogadi batho ba bogadi ba ka se tsoge ba go ratile go swana le ngwana bo bona ene taba e re belegwa e le gona ebile re tlono e tlogela e ntše e le gona lerato le lebelele go monna wa gago phedišano e lebelele go batho ba e leng gore morota o tlile ka lapeng la ga bo bona ene ke tlo go botša ntongwe mama le ge re ka bina ka meropa ra re ga o loi ge bona ba re wena wa loya seo se ka se phumule selo se se ka phumulang taba ye ke gore wena mma go nna bontšha gore mosadi o tie a gone bogadi bo bobose a bo gona nna ke ngwana go lena fela tša ka gare ga lenyalo ke a di tseba tša ka gare ga lenyalo ke di tseba thui le bohloko ba lenyalo ke a botseba badimo ba geno ba go nyaka mama ene tate ko mogolo a ka se dule ka gabo tate ga a nyake motse nto e ba lošang e le lošang ka molagare ga lapa ke business yes business ke ya lena santse le e direle ga lena tate a ka se e direle ka gae gobane ge ba ka gae ba dutse lekgotla so ba bona tšhelete e tsena ba bona go tlo tsoga tlhakatlhakano kudu ebile business e le ya gago mama nto nna nka lefang ngwana batswadi ba ka maela nna nka lefang maele e swanetše a beya nnete le santse le gapeletše go aga lena ka kua ke ga gabo batho ke ga gabo tate ene ge o le ngwetše o dutše ka mola o ngwetše ya lapa lela e ka sebe lapa la gago o ngwetše ya ka kua ga gabo tate mathateng a gore business ya gago e seke ya sepela gabotse re tlo lebelela gore bothata ke eng re ka seno re tlo lebelela gore bothata ke eng ka gore business a ke re ka bo yona morota e phethelwa ditaele go tloga 2021 go fitla le kono o ne business ya be ya go rekela stena ya be ya go rekela mokhukhu ya be ya go riela gore ka mo motseng wa gago go bonagale gore ke motse business ga e sa go berekele morota ra emiša ra nyaka le lengwe leano a ke nyake motho wa gore go thoma 2021 yena morota o emi mola o rekiša dipanana metlhe le metlhe go ya go stoka cardbox tše pedi tša dipanana le cardbox tše 2 tša diapola o di bea mola wa rekiša gane wena o gola neng mama o swanetše o dule fase le bana ba gago o ba bolediše o ka kry-a dilo tša gago tše ding gore di seke di a loka e le pelo tša bana ba gago go na le nako e o felang o e fa bana ba gago go ne nako mo o felang o e tšea o no re ye ke nako nke ke spende le bana baka ke nako ja di Christmas fela ba le spendela kae ka ga gešo a ke re ba magweng bona nna mo gae mo leng gona nke batle bona aowa gobaneng le ga e se go tla go robala nke bano o mongwe mohlomong ka kolo yana go ba taxi o monnyane o fela itse ngwanyana
ntate Morota taba ya mama e sa tlo ba e thata lebaka ke gore wa bona Morota tate ka kua a se gagabo ke ra a se gagabo ke gagabo ke go botse go hlokomela lapa la batswadi fela o ska lebala go ba lela gago gobane ge go ka robala wena mohlokomedi wa lapa le ba genu ba tlo boa ba tlo raka mosadi o ka mo ba tlo mmotsa re ya steneng sa gago o ka no gana go nyaka stene o sa phela mara tseba le go ka robala o tlo fetša o nyaketswe stene ene go mbele ke sho bana ba bona ke ba bagolo mme go mbele malapeng a batho mara tiputsisho re ga ka re ke nyadisha ngwana o ya kae ene batho ba ga botate mama le ge re ka botsa tate ra re ba botse ba swara mosadi o ga botse motho ke motho Morota ba bang ba dira so ka bo mo ba nyaka gore ngwetsi di spele yeah wa ikutsisha ene tate ka gore o rata mosadi o a ka se dumele mosadi o a tla ishiwa tswale nna ga e kwa nna Morota a ba ye steneng ditane wa bana metse le moka Morota a ya thomiwa ka bosi e thomilwe ga boima ba bang ba ntšhitše ko ona mabaka go swana ba bang ba ntšhitše ko ona mabaka go swana le go nne re ka re ya go lebelela ra kry ile gore ka kua ga botate go nne le bothata re o bereka bua motsola ka re bana ba ka molaga ba kwane mara ge nke be le motso wa tate le mme be re tlo ba thuša ga botse ene boloi o ka re le ngwetši wa bona o bitsiwa ka boloi o te tlhokomele gobane Morota batho ba bantši ba ba kry-ang mantšwa gore ba loya batho ga ba fetša ba dira matšwa o tlo kry ba biditše leina la gago mola go ntse le ga ka tlhokofala so o dula le tate ka gae mara santše ba bue ba motšie ba ye go mmolokela kae gagabo gape mmeo so tate ene e tlo ba monna o e leng gore o berekela go tšea basadi ya go ba boloka gagabo bona yena mafelelong o bolokwa nnoši thaba ka gae ene re sepedišeng dilo ga botse ntho e nyakega mmo ke gone gore go sepedišwe dilo ga botse mama a kry-e ditaelo tša go tlhapa tša go tloša leswiswi madimabe tše e leng gore di feleletša di mohlolola gore batho ba mmitše ka boloi ndene di tsamaye mo go yena ene ke kwešiša gore lebaka la gore ba molatofatše tabeng ya palao ya rangwane ke ne nnete gore o ka no kry-a ge ba ilwa ba fela ba bolela gore no mama ga botse o nyaka motso a ba rialo ee jwale ntwe kaona go kaone gore le chiefte ka molagae gore polelo tša go swana le tše di se ka tlhodisatla chiefta mama then go seno ya mola motseng wa gago kore o thuše papa ka ge le re le a ratana e banna nyalang wa tseba lenyalo le ge le ka hloka tente Morota rane opela ra jika ka kua gae re ile lenyalo ga ngo hlabile kgomo tšatši le lengwe modimo o tla lefa maatla la no tla la dira anniversary ya go bona ga ka gore wena le papa le ba bagolo gape ba ka se disefe go ba boyfriend and girlfriend a kgonagale mme o ba gabo ba tlo monyaka o bogadi mara ke o bogadi ge ba ka ba le lenyalo a ka se iše ngwetše bogadi ene go bohloko gore o le ka gabo batho o kwa ba fela ba go botša ba re no wena gape mo nna a re go tsebe sa le re go kokotela ene Morota mosadi wa go nyalwa le bana ga a thome ka mma mo e leng gore bana ba mma ba bang a ba ye mo mama a leng gona ge mosadi a nyalwa o swanetše go tsamaya le bana ba gage mara ge o ka bona bana ba šala go ne nto ngwe e sa sepeleng ga botse e kwa mama gore go tla o moteng ba bang ba mabaka a bona gore bona ba seke batla ba re keng mara wena go dutse o nagana goreng magala bo wa bagana wa banyaka tate sebakwa se segolo ntle le shopo ka kua gae se e leng gore se thomile go ba gona before mme wa fihla ebile embe le bakaeng mathomong go ba be go le bose go sene molato wa go sena molato
le nna ke fologa ka nega ba thoma ba change tshilo jwa bona ene ba dule ka malapeng ba malapeng a bona ba tloga kwa ga bona fela ka ba re bjale ba mpeela molao gore ke ga ka nega ba ya go itlafa gore wa lena le tloga ga lena le tla ka malapeng le nna ke se ka dira so ka tsela ba re no ko re o dia ka mosadi ya ke a ona mosadi a ntirago gape ke e mogola ke le sone ke dia tse ke tshwanetse ke dirile a le dule ka mo ene go lebeletše mo gongwe tate maybe phoso e ka beng e diragetše lebakeng la gore bana ba le ba mama ba bangwe ba palele ko go tla ka gae o bona o ka re mo gongwe le ka be le dira phoso ka e le batswadi ba mama aowa ga gona phoso re e reileng le ke le ba founele bana ba leno ba botšiša gore ba tsoga bua ee ke neng la mafelelo mo le ba founetšeng maba le boletše le bona ka moka o mongwe yena a la mo founela ye a itsene mara a sekgale re be re boletše le ena allright o phela change dinumber yena allright ka geno mama sale o ya neng la mafelelo before go tlo tlhaga lehu la rangwane ka re before 10 days ke ileng ka setswe ka ya kua le kua se rabe go fetišwa 10 days ka gare ga dipolelo tše ka moka di leng gona mama ditlaišego tše di leng gona o ne gore go o dutse mogopolo wa gago o ne go fa maela mohuta manso a gore ke boele ka gae then ke eng se se ganetšanang le kgopolo ya gago ke boe ke dule fase ke re a tsoa ke nga ka tla ka bona mo ke tlile ka mogala wa ka ire ke no dula fase ee go boela gae a se solution allright o dudišitše ke taba ya lerato allright gabotse a re rataneng re sepela tseleng ya nnete tate wa gola ge tate a gola le ka sepalele ko go ba le motse ka sepalele ntate moro no mama ge batho ba go tshwenya ga bo bona ba šutelele ba šutelele mama o botša ke nna ba šutelele and then ba dule ka motseng wa bo bona ba dule ga botse then o ye go sokola o le ga gago wa ikwešiša bana ba ga go tlo bona ba tlo go tla ka kua lapeng le o yang go lenyaka and then tate ka ga gola and then titimeng dilo tše dingwe le rieng dilo tše bohlokwa ba gona bakgekolo ba ba agileng metse ka tšhelete ya bona ya mogolo ba kolotiša bora mabenkele dikago ba ka se palele ko go wa kua ba fa ramabenkele karata ba phela ka e ya business e ba neng le yona a o ebile a ba change go ba galabelo bakgekolo ba na le go ba tšela bo matray something no moruta mama le papa ke ba babedi ka gae and then ba ka se palele ko gore ge e le gore ba nyaka go dira nto botse ba e dire moruta motho gore o aga ntlo kgolo a se rone dimilione ke gore o tseba go berekiša tšhelete ya wa ikwešiša ntate moremi re tlile mo re tlo kgopela thušo go wena ke mole be ke sa bolela pijana mo kere re a bolela le ntate ka legae re re nyako o dira ntho eso a re ye re reke masenka re reke dikwata le diterata re kampele mara ka moswane ntho ele e changetse ga re tsebe gore na re gatelelwa ke eng re ganetša ke eng re tlo kgopela thušo ga re le mo ga re pase gore a re nyako ya re dule re dira ka mogo re a rata re a duma ga go apala allright re tlo kgopela thušo ga re le mo ke a go leboga mama jwale re o ria so nna ke tlo le lebelela gore bothata ke eng a kere and then nna ke tlo ya go le hlapiša kere ka le direla ditaelo a kere then karata ye re ya go e fa ramabenkele then o tlo le fa dikago then ditaelo tše di tlo le thuša gore le kgone go phela ka e leng gore lena le a e berekela a kere le rekiša dizimba le rekiša le eng le ding le di-business ke tše dintšhi mama tše le ka phelang ka tšona tše ntšhi kudu and then a ke nagane gore ke lena le ka sokolang
so le santse le phela gabotse le jwala bo le berekisang gabotse le molao ga ona po bodumela thomang business tse dintse e leng gore di tlo ba right le tlo bona le tlo ba gabotse mo bophelong mama ge go ne malapa mangwe ge ba plana dilo ba thietša ke dilo then dilo tšela di ba etelela pele and then dilo tšela di a senya dilo tšela tše di botse tšela wa nkwešiša so le wena o gone kgonagala gore o te kry-e ka nako nngwe o le ka gare ga seemo sa go swana le seo sa gore o šika le dilo and then tše dintša dilo tše ke tsona di le gatelelang gore lepalele ko go phetha dilo tše di right akere so ke tlo go thuša ke bone gore nka bereka jwa mama ya dilo ka moka di santse di loke di be gabotse fela thušo ya gago e seka ba ya gago nnoši e be ya gago le tate le bana wa e bona sona setane sela le se kry-ileng le ge le sebelaga go bohlokwa gore le se bereke ka gore ge le ka se se bereke batho ba go tseba ditaba-tate ba go le etelela pele le tlo berekela go nore letla then ba le betha ka modibu mola nako ya tsamaya mengwaga e sepedi le sa tšhaletše morago ka dilo tše ntši ene le santše di loke dilo tšeo ka moka ba le ba ka malamama ba ntšhe mo kgopolong ya gago ya ke nyaka gore wena ba ntšhe ka mo kgopolong o te phethele ditaelong then o tswele pele ka re o ka se tsoge wa tsa mo bophelong mama santse o tepotse lentso le lengwe šile o ka se tsoge o tsentšhitše lentso la gago ka gare ga motho mongwe gore motho a bolele ka mokgwa go nyakang wena onkole gore ke rileng molomo ko a gage mmele ko a gage kgopolo ke ya gage lentso ke la gage wa nkwešiša e re ga go roga wena o tswele pele ka dilo tše di botse gomme ge ngwaga o fela wena o šupe yena tšabeng a di bolela ka se di šupe gone batho ba bangwe mo lefatsheng mama ba tletše go roga batho gone batho ba bangwe mo lefatsheng ba tlile go bolela gampe ka batho gone batho ba bangwe mo lefatsheng ba tlile go bopa makgotla a go senyetša batho o ka se ba fetole nkwešiša kosa gone sehlare sa lesebo sehlare sa go phatlalantšha lesebo sehlare sa go emiša motho re sa tlo sa ba sekhwirikhwiri a bolela ka batho ge motho a bolela ka wena di tšee mama o di tsentšhe ka mo o dintšhe and then wena o di e botse e ka go thušang business ba tlo no go bakiša ona ka lebaka la re mo go neng le tšhelete go ne le pako mo go neng tšhelete go na le ntwa mo go neng le tšhelete gona go na le meleko mo go neng tšhelete gona go na le mokgwa wa gore o mongwe ba monaganela lehu so wena e ba mosadi o tee tseba mo ya mama o tswa kgole ka mohlako a na le ditlogolo tša lena di tlo hlaka go fitla mo lena le leng gona na so ke nako gore mama o fetoge ya mathomo tsela o itšerekie ke tlo go thuša nna ge ke go thuša gore o se ka ntshegiša ka batho o dira eng se bohlokwa ke go ya go moremi ge moremi a šetse ya go thušitše tšhelete o e swara o dira eng go se mosegiše ka batho go apele wa tswela pele ka motse wa gago ene motse o ka se o wage o sa dule ka gare ga ona wankwa motse o ka se o wage o sa dule ka gare ga ona ke gopola tšetši le lengwe mmona monno ba reng ke malefo a etswa rumong ka re malefo o tswa rumong wa kae a re ke tla ka gae ka re mone o godile mone ya ga gago a sepela monno a reka stene a reka mkhukhu monno šule wa gago niwa le segalo wa fetša motse bohloko o swanetše o bokwe ka gare ga ona o bethe ke diphefo ka gare ga ona o bolae ke tlala ka motseng wa gago o tlo loga leano la gore ba le mo ke swanetše ke tswe ka gare ga mathata ke leng ka gare ga ona mara solanka le dutše ka molagae mama le ka sewage no tšea tšhelete ya tate e tee ya mogolo le reka masenke le bone gore kgwedi eo ka moka le ka seje selo na modimo a ka se tsoga go bolaišitše tlala kgwedi ka moka a le gona mama ke mo ke reng tše dintša dilo o kry-a gona kua steneng ba le betha ka modibu le no re letla mathata a ntša le gona le sweditše neng le šetše le dirileng kua steneng
go fologa ka stape nna ka stape ka tia likokwana wa bona tate ge Stene re skreile ge re sene dikota re ya sekgweng rema dikgong dikota tše koto wa di hlomela mola kwa bontšha gore mola ke Stene ke se se dirileng ke se a se dirileng wa bona moruta motse go o nyaka go wa ga moruta a o nyake mehlolo nna moruta motse a ke tšwafe go no re nako ngwe ke no ntšha santa ke ebie mola ke fetse go foromiwe mola ke re ke nyaka nto so e ke e nyaka ke tlo e dira ene selo go se nyaka moruta ge se go baba o tlo se dira so mama ke tla mo thuša ka mo riela ditaelo mara nka se ye go bereka ga botate ke tloa go bereka Stene sa bona kua ga botate e ile ra le roba le gone lo tše di le tshwenyang nka se ye kua ka gore ge nka kua le nna ko fetoga moloi ka gore ke tswa go bereka Stene sa botate mola kua ga botate go se ne kwano nna le nna ke ka mokgwa ke gopojo Wa ikwešiša? ga e le gore o nyaka go bereka fa motseng wa papa o se kwa go bereka ya wola wa tate a re o tlogele and then re bereke wa gago mama and then ge le sa dire selo mo mosagareng go se ne ntho le e dirang le yeng kua Steneng le ntšheng dikeketane kgwedi e thomang e santse go itaelwe mokhukhu ko re bontšhe gore pele re aya batho mama ga ba sa go nyake ba šutelele ka gore nako nngwe o tla re ke tla re ke dutse ba bona re setlhare sa diega ba no tla ba soba ba tšhela ka mowanwa šutelela batho ga ba sa go nyake ene mo bophelong o se ka gapeletša batho gore ba go rate ene a se mathomo ka wena mama o bang le bana ebile o bo o feleletse le gore o kry-a o mongwe mogala bone le bana a gona mosadi wa ka dumelang go ba le ngwana lo a be le ngwana lo a be le ngwana lo batho ke seemo mama ke seemo fela se e leng gore se dira motho ra tsene ka gare ga mathata o leng ka gare ga ona jwale a re lwelele sona ya so re tlo go thuša and then le tate re tla mo thuša and then dilo di loke di be gabotse ene tate mosadi ka bogadi o šireletša ke monna mosadi ka bogadi o šireletša ke monna gage o swanetše nako ngwe o bitše meeting le batho ba geno ba botse gore batho ba gešo a ke gane go ka ba go ne le mo ke phošang goba mo gongwe ke ne madimabe a go se bereke fela se ke se kgopelang ke tlhompho ke kgopela tlhompho fela gore le nna ke le tlhomphe e reng ge le ntšha mantšu ka moganong nke le ya balabaleng gore no lentšu le loketse go tswa le kwe ke ngwana motho na dikgadi tša lena ke shoke ba šetse ba nyetswe ne ba te nyaketse metse ba magadi monyana sa ba tlhaba ka malokantse no nna ke a ekwa moruta mara se segolo ko re nna tumo ya ka e re a batswe go taba ya dikgadi yona re santse fo tswa go yona le ena mosadi ke a mmotsa ke re tswa mo bathong ba ka ra ka hla taba tša bona o di tšeo di fa ka mogopolong ya gago e tlo go swariša stress yona ke nagana ke re e kwagetše moroka ya no nna ke kwele mama o berekile o tlile re tla mo thuša ene ge e le gore dikgadi di nyaka gore taba e ya makoti e tle e tswelele ga botse ya rangwane ge dikgadi di ka tla a se bothata gore re ka organisa meropa ge ba e nyaka fela ke nyaka re berekeleng go a pele ge bona ba ka dumela re ka tla ra idulela fase ra ya meropeng then ra nyakišiša taba boloi ba o mme gore bo tswa kae se nna ke se bonang ke bona gore moruta go ile go a hlokega phedišano gare ga makoti le rangwane be go se ne kwanwa ke re mama so ke tla go thuša go ne bothata and then re bone re bereka jwang fela re thuše le bana ba gago ke a leboga le re emele ka molane go ne engwe mama a nyakang go e bolela e gona le go tshwenya ke maoto dihlabi ene di re tshwenya go swana polekeng e teng le mogalašo
di tlo le tshwenya mama lapa lela le dulang ka gare ga lona ke le ne magala lapa lela le a fisha di tlo le tshwenya le berekile ne la mafello lapa le ngwaga go feta ka September. ya le nyakeleng ditaelo le felele la gasha le maloba Pule. ge ba bereka bolo gona tate mo ngakeng ba tswa le wena ena kgaitsedi o kgaitsedi ke ngaka obo mara ke rela re ga hlola kgaitsedi gore ngwana bo rena o jile ke eng go tla nyakega taelo tse jwang a se kae le bona nna ke foa mo gae ba se le mo wena o dula ka mogae o no makala go gašo o no makala motse o berekwa a o tsebe gore ba berekela eng o no bona ditopo di thegiwa o tsebe gore di thegelwa eng gore ke botse o sele okay ga le yo nna bila seng ka ke tšea ke fa ka mo peleng ya ka o ka gore ba dira ka ga bo bona a ke na maatla gore nka ba botša gore ba le dira so go le khomolele ke a leboga go na bothata tate ke lebogile kudu ke tlo le thuša kere ya mara ge ba ka re ba nyaka go tla ba te tlhalose re tla le botja le bona ra tla ra ba fa nako tankile ya le ka di bia mo jo ke na lo bona ke tshwenya ke nthoshi ya ke phofolo phofolo e lla mo go nna ge ka hlana le ngwanyana so last nyana be ke etetse ke mthwaka so ntwe itjega ke ga le gona kwa gae yalla mo mpeteng re ntse re le busy so ke kwa ka ke reng ke ka se moya so a kwishishe gore ntwe e ka mo gae goba e mo go nna na ya ke phofolo mo huta mang abuti Emmanuel
ga ke sepela batho ba go bona ba mmoya Mm. ba re ke phofolo ya katse wena o kwa eng wena nna ke a e kwa ya rora mo sefegeng e rora go ja tau bona ba re ke katse bona ba re ke katse ke ka mokgwa e lago ga o ithaetša ga e rora ya gomola ke moka o bontšha taba gore ge o tiputša gore nto e ka magae goba go diregang a o tsebe ge o tswile ne a ke re o na le go fela o e tswa o etela kae ge o etile go diregang mo gantšhi ga go riege selo ka gore nkare e nena motho wa ngwanyana ene gantšhi e kwalela le dutše tša matogwana ba kgone ntshepiša kgone applya ba fo ntshepiša mara nkare sepela ka pele e tswalela mabaka a laka ka moka e tswalela le mahlatse e fo rora e rora bošego jo ka moka e rora ka nako mang go diregang no gantšhi e ba sotofo nkare e nena motho e wa ngwanyana e dirang ya monena ya moraka ka gore ga e fetšwelela go ba le hlakahlakano e khosa moferefere nna le motho e re Wa ekwa le yena? no a ke bona ekwa ka gore lastenyane o itse ga a tlile kwa itse ga e fetšwelela motlho mongwe ka bo 11 ya bošego fruga before a tlo spela a re go nna re ke latlhegetse ke 50 ranta ka re 50 ranta a re ke latlhegile ka mo potleng nthweng ka spatching saka ka re okay a go tloga mo ra fo qabana man mara gore ke go ba kwang ga botsa ke tsebe ka mmotsa ka re mara a gona gore o ka nketela and then ka go tse tšhelete e kgonega abuti Emmanuel o na le nako kae o thomile go kwa ntho nka for last of last year mara go senya ke gale nka bala bo ma 6 to 7 years go senya eng ga e senya dulja ka di sa sepele ga botse jalo why o thomo e kwa last of last year mara o dumela gore go senya o ka bala bo ma 6 to 7 years jwang o tseba jwang gore ke yona nka re ke yona ka gore ga e thomolla mo go nna ba semoya ba itse gale le gona and then no ke nako e pontšhago gore ke gona mo go ene a kwešiše gore šetse go dile go ba yona ka ba re gore išwa kae no ba forene ile a tla ka ngwanyana kwešiše o ne mengwage me kae go ntšwela abuti Emmanuel na le 29 years ene mathata o re a thomile go go tlhagela neng ke gale bo ma 6 to 7 years ago alright mola ntwe ya go tshwenyang o sepetse dinoka o tsamaile wa dingakeng wa hlapa o tsamaile wa ya kae a gone mo ba ileng ba go botša ka taba sedimo taba sedimo ba file gore ne makoko le mophetetše ka gae na dilo tša sedimo go tša gore ga ba dipheta and then ge o ya go consulta gantši o tsamalema le batswadi goba o notša o nnoši na gantši ke sepela ke nnoši mara lastenyana ke sepetse le bona ba le ka babedi okay bothata bo o neng le bona ke thoma go gahlana le bona ba gore thokolosi ya rora mo sefegeng ga ke ne le kgare ba ka re sa ga morogo yona ya rora ke thoma go gahlana le bona fela ke tla bologela leano ka lebaka la gore monna gešo o tla phela boima ke matogo a senyega ke tša marato di a senyega nako ya tsamaya mmele ona ona bothata no mmele ona ona bothata ke sa kwešiše gore ntho e ka gae goba ka nnete mo go nna na go o le mo tseleng anke e rora no e rora gentši ge e bona motho a mosadi ke gahlana le ena mara o ene ge o robetse bošego a o nko wa nolora mohlho mongwe o e gaditalana ke re lorile gantši and go ile go a fihla nako mo ke lora nkare ke kwa letsogo ga ke robetse nkare motho e sort of nkare o ngakile ga letsogo la gago
ke kwa mane gore mane a kweše gore ke a ilora ntho go ba nkare mara ke ya laetse gore ke dutša batho ke kwa letsogo mo ga ke robetse gora gore o tsentše letsogo la gage mo go nna mara le go swere kae mo go wene mo nka re o ntshwere ka letheka okay ba fela ba re dilo tša mohuto ba re ga o ka di lora wa fetša o ka re ba re thata jo bogolo bothoma moo ga o lora dilo tša mohuto o dirang wa fetša mo ditorong goba mohlho mongwe go diregang sometimes ke na le gore ga ke lora mohlho mongwe ba mphele taelo gore ke phethe 1 2 3 ba semoya ke lora batho ba hlobotšego ne ba le ka mokoting ga ba etswa ba ntšhana ke lore mohlho mongwe ba le ka bararo ga ba ntšhana ka mo mokoting ga ba fihla kwa nthong mafelelong ba boela gape kwa fase bawa ka re sort of nkara ba fihlele mo go nna ke ra gore ga o lora o ega morogo o riang wa fetša mo morogong wa gago le wene wa lokologo wa tlemologa no a ke fetše okay jaaka kua gae o tla ba ke eng abuti Emmanuel mo e leng gore o bona o ka re thokolosi e ka ba ile ka mogae kudu go le ka mogae e go atheka ka matla ga kakang go na le ge o le ka ntle no ka ntle ga eng attack ga ntle ga eng attack and then a e go dire gore o fele pelo ke fela pelo too much ke fela pelo like ke ba sort of nkare ke ba le enga ke sa etse gore nyarela kae mara ga ke thoma mhlomo ke rapela ke ba ka ona then batswadi ba gago go ne mo e go riang gore o lwe le bona goba e kudu e go lwesha le batho ba ka ntle a gantši batswadi e ria gore ke ba felele pelo o ngwana o le one ke ngwana ke le one wa tseba malapa mantši a e leng gore mntate Morota a dula ke bana ba nnoši goba batswadi ba ne ngwana moteng bana ba bantši ba go swana le Emmanuel ba baneng kore ngwana le sogana nnoši ba tla išega ke malapa mantši kudu ba tla išega go kudu ene bontši ba bona ba tla iša ke thokolosi ga ya loka ntate Morota lebaka la gore thokolosi ke re ga ya loka thokolosi ga itle mothong ka lelotse botse ene bokotsi ba thokolosi kore o phela le morithi o sa tsebeng gore kwa mohua ga mang ene ga a fihla mo go wena motho ola o nyaka go phela bophelo bo bo nyakang ke ena mara a bo phela mo go wena ene thokolosi ge ka go kry-a o ne le molekane le teketlile a inape e dula ga botse that's why e fihla e le lwesha gobane thokolosi e nyaka motho e leng gore ga botse Morota yena le molekane ya gage balwa a se batho ba neng le thabo kudu ge ba ya ka mola tabeng ya go robala ko boeting batho se ba sa se tsebeng se nka ba botšang sona ke gore go baratani ba ba ratanang go robala ko boete go na le matla kudu mo e leng gore ge motho a sepela le thokolosi e feleletša e ngala gobane thokolosi a inyake go shera motho e nyaka gore motho wa yona e be wa gage straight so ge e ka re e tla go wena ya go kry-a o ne le malefo then e thoma go kwata gore ga botse monna wa ga malefong ya kamo so thokolosi go ka lebelela di-couple tše dintšhi tše e leng gore Morota ba tiketlile le ka malapeng ba tiketlile le ka kamoreng ya bona go rena moya lethabo a banke ba tshwenya ke thokolosi mara go ka kry-a ka gare ga lapa o mongwe a robala ka mo annoši o mongwe a robala ka mo annoši thokolosi ke mo e tsenang e berekang mmereko o e leng gore bo santse o bereke ke mme wa ka mo goba ntate wa ka mo motseng ene bokotsi ba thokolosi ke gore ge e ka ba ya ba le chance ya gore Morota e be e tephepe ka wena e go tšhela madi a yona bokotsi ba thokolosi ke gore gombe le go batho ba bantši ba e leng gore e ya ba tsenelela ba mmele ya bona e no phela e baba ene dilo tša go swana le tše di ne nako
ka nako ye nngwe o kry-a ile gore go tshwenya o le ka gae fela ge o sepela re ko o nyaka mmereko e sepela le wena ka moriti wa gago ge o fitlha kua o makale ba hire batho ka moka bontate makua bo malefo ka moka go šale wena o nnoši go o lebelela qualification tša gago di feta batho ba le ka moka mara wena o šetše why o šala nto a e nyake o bereka e tlo palela ke go bereka mmereko wa yona gobane kua mmerekong ba tlabe ba go fa le mmereko wa di-night shift so e go nyaka mo gae so monno wa baiwa gape ga re thokolosi e rora mo mafahleng e tla mogama mose le gona thokolosi a ene molao ra re no monna a sa tiketle le mogekolo wa gage yona e no tsena ya rora e rora jwa mogolo wake ke reng e tla ka mokgwe mentši ka gore ke ile ka re ga e thoma e rora motho ya ka a nketetšeng e le go tša mpianyana bona mpianyana e nnyane ga e nkare e kwa phefo o ra mollo wa gona so o ka ba buang so go tša mpianyana e nnyane man jalo then ka thoma ga tpotšiša ke thaeditše gore mara e le gabedi gare mara then go riagalang ga ke sa tpotša gore go riagalang awa la fo ba lona lewe ra patla mara robala then frugu ke motšhelela metsa go hlapa wa hlapa motho wa batho ke sa tšwetše ka ntle ga ke boa o re go nna mpotse mo wa ntlwaela go ba jwang ke re go tlwaela gabotse motho o se reve o re ne wene ke latlhanyetse ke tšhelete mo mpotse gore tšhelete ya ka e ile kae ke re ga go kgonege o ka senketele ka boa ka go botswetse tšhelete gape ya yona ga e kgonege be le mathomo o gatlana le yena garebe ye wa last nyana be ke mathomo no o tlile mathomong a zang gore riega selo a boa la bosthu ya thoma ya khosa moferefere so wena taba ye gore ge ore o thomme go ikwa mengwe last of last year ne e lla ka medumo go fapana o bontšhie taba eo e mengwe e lla jwang like maloba ke ile lebele ka mtšinyane nnyane nako nngwe e lile jwang ga e forora ga o thoma o ithaetša ya thoma le yone ya saka e voice ya yona eo ya fase e tla ka nako ka e tee goba mohlomong ke nako tša go fapana no nka se re tla ka nako e tee e once ka gahlana le motho waka ya thoma ya nyarela yalla a ke riwela a e le nako tše ka moka motho wa gago wa tsena go nuela ka geno ka 10 mohlomong o tlo o tswa ka 5 or ka 6 e lalelang ge o ya digwareng ga ke ya go bua nthong mse mmele go o thoma o futhumala e thoma o nete gona mo gore o busy ka e mo ga botse ga e nyake o dipsina nne ene kwala le matogana aka matogana mantši ba ntshepiša then awa ga dijansa di phumelele o nyaka matogo a mohuta mang a bute gantši ke fo apply le mo go di-retailer ke applya go sa phumelela diatla tše o kgona go berekang ka diatla ke sa nyako thuta mmereko wa diatla alright kudu ga botse batswadi ba tlišitše wena ba tlišitše nna bona alright morago o botsišitše ka dikana ka kwa gae gore mohlomong o ka ba o itemogela eng ka mola gae wena ga o bone selo se ikeng o ka re se ya go tlaba mohlomong lastinyana e le gare ga ke tsena ka kamoreng be ke sona le mmabe a sona ke le gare ga ke tsena ka kwa sort of a ke tsebe ke mongwa lebake o ba wang ka kwešiše gore nka e tlhalosa jwang then o tsebe ge mmuši o le ka kamoreng o tšhabela mo mašheleng a kere then a ke fihla catering gartening ke thoma ke kwa monkgonyana then ntho ito ya thoma ya lla ka mo tsebeng jaaka ya thoma ya rora mo go sena motho a kane thoma ke fokwa ke rai kona and then o riagalang
o hweditše muši no mmušo a ka hwetše o no go na le semelenyana sa lebake ya ga ke fihla garteneng ke thoma ke a e swara ke tse gore le ke eng mpukitše gore ke le garteneng ke swara ke eng kgelele ke bona o ka ra Maria o nyaka go no re boledi ke a le dumediša batheletši ka moka moroka ka moka thobe le bolaki ka moka le bomalefa eish taba ka moke e thata be ke re ka taba nako profong ke o fe maele ka gore se gona le mmage o sa dula ga bommage le mmage makgalaju le ena o dula ga gabo gabotse a ba a na ga gabo ene a kry bona re le mokgalaju le mogekole ke batho ba bagolo le bona e molemo o sa dula ga gabo maybe a re tse gore ke taba gore go nyakega gore ba bela gabo bona because ka baka la rwene dilo tša dijimo a di tseba gore ka baka la re šiba ba sa dula kwa lokoa yena o sa dula le mmage ga magolo age mokgalaju le ena o sa dula ga gabo and ba re ba lwa mokgalaju le mogekolo ene ba lwa mo e le gore a ba dulefele go go tee yang ga ka ntšha ke re bjale lebakang ka ra le dulefele go go tee wene mokgalaju o sa bowe o fofila ka mo bowe ka ditshele ena e be ke re motlho mongwe yaano o bolela taba e bohlokwa Maria nke re ye mo go tate re ikwa gabotse e fa tate abuti tate mogolo le kae rona le kae re gona motswadi aka taba šidiwe ngwana wa tlaišega tate taba tša ngwana ke tlhoba boroko go nna moroka a šale ke emelela gora gore ke a kwa gore le nna ke sa kgotlelela mo pelong ya no ke a tshwenyega ka ngwana gabotse tshwenyega mo e leng gore nakong e ntšhigeng ga ba ke noši ke ba le go balabala o dula kae monno o dula le mmagwe ga magolo ao o mmaga a sebela monyala moroka a sekebe ka re a selo bakeng sa ga e le gore le nna jaaka dintokele nna jaaka dintokele ke hlaba ka hlogo ke phethongana mara a dilo jaaka ditlemme dilo jaaka ditlemme jaaka ditlemme moroka mama le ena go apala re a ka nyaka stena a tswa ka ga magolo a ye mo go yena mama le kae teng kae re gona ngwana šo a tlaišega mama go pala eng gore le nyake motse wa lena a mašheleng ga teng mašheleng ga a gona wa gola mogolo awa ke gona alright mmereko o nyaka wa mohuta mang bereko mongwe le mongwe tate le ena ga a bereke ga bereke so wena mama ka gare ga seemo se bo o bona o ka re go ka diregalang so o hloka thušo ya mohuta mang bolela le rena re tsebe gore go thuša jwang nna for nna sideng yaka ke right le problem ke ngwana a o right mama ke a gana nna ge o re o right jwang mama mo gongwe go ka re provela gore wena o right jwang go ka ba bohlokwa kudu ya mathomo o lwa le mogalabe ne lebaka eng le mogalabe ya bobedi nna e ke tsebang o dula ka geno gobaneng o sa tswe gore mašheleng ga a gona a o nyake mašheleng ke a nyaka ke sere pešopanyana somewhere segoraro ka geno o tla tswang mo nakong e sa fetseng pele I'm not sure stene ke bokae mo le dulang mama mna ke dula gae ke bokae stene mo le dulang nageng ya bolena a ke tsebe ka geno o dula le mang le mang dula le sese yaka monyane le bana ba gagwe ba baitho le ngwane wa ka
mara o a nyaka go ka tswa Stene ebo fela mara ga o tse gore Stene ke bokae alright mama a o lebeletše papa o bona o ka re yena o hloka thušwa mohutamang ka ge lena le re le right a o tla ba ke Sepedi khuluma mama o ka re Sepedi se ya go makatša ke se ya go makatša ke no rita a re tšhabeng nako mama papa o bona o ka re o hloka thušwa mohutamang o hloka thušo ya gore a phahle alright o hloka thušo gore a phahle ebo alright go ya ka wena ge papa a ka phasa o tlo kgona go tloga kua ga geno wa ya ga bo papa a ka nyala nkaya I'm not fat and sad okay papa o re ke a leka gore nka nyala fela ke a palelwa lenyalo ka nako ngwe mama re gopoleng gore re a thušana fela wa santseng a ntšhe tšhelete ntšhi ke papa lenyalo ge ke nyala mosadi ga ke riele mosadi favor no re lokišetša bana bophelo re kgora tsela gore bana ge ba etla ba tla ba sepele tseleng e hlwekileng rena batswadi rena ke bolela tabeng ya wena le papa ge re ka re papa a go nyala na nnoši a go no re dilo di tlo loka mosadi ka bo yena o kgona go lokiša lenyalo la gage ge monna a sa bereke nako ya tsamaya mengwaga ya tsamaya bogolo bo a fihla malwetši a etla ene a go bose go ya lenyalong la batho ba bagolo malwetši a etla o re o right mara lesaete le la gago la ka mo saete a le right le right a le right wena tate go le lebeletše lesaete le la ka kule bona le right la mama a botse wa telela ena a botse o bošitše gare o right wa telela mana o hlo a telela mmele ga right wa le bona gore le affecta ke stroke mo lebelele gore o jwang wa le bona lebelela mama ga botse gore o jwang no mo lebelela ga botse so so o hloka thušo o no kgona mmona gore o hloka thušo ka bo yena ore o be le golo so mama o a rereša bafo go ka lebelela mama ga botse o tlo bona ka mola leitlho le ke le lennyane le ka mo e ba o ka re ke le legolo so o be le go a le so goba o no ya lehlakore le la ka mola o ka re le a boela so lastinyana o ba swara ke lerkeng ka stebel re ke siezi ka re wa dikologo go dikologa go be go moswere letšatši ka moka ra ka ntšhega gore go baka keng and then ya boala bosthu ya moswara ntho e ene ga e moswara letšatši ka moka then nna le tata ra tša matsapa go emelela ra go ba semoya ba ntho ba marapo a go tšagala gore bo ba motele ka moleko o gatile ka kwa gae ka kwa nkope then ba kgona fa ditaelo tša go malafa
ya mara a right maybe ke gore nna ke bereka ka balwetse too much motho a se right ke no kgona mmona ka pela re o a right wa bona ga botse wa mmona moroka stroke se betha motho re a mmona re wo go ne nto ngwa e right mo go yena wa ikušiša so o ka te potsa re o right mama o right modukologo montši a o nyakege cause modukologo mafelelong o tlowa ge o dukologa o opa ke hlogo go bala brain and stroke ga se betha ka se betha brain so mathata ka moka o neng le ona go swarišang stress ge o ka se tlhokomele sona stress se se tlo go tšea se tla go bea godimo ga wheelchair o hloka thušo nate tše ding tša dilo a o lokologo go di bolela mo radiong and o right re ka se go gapeletše tše ding tša dilo o tla tlo di bolela o ne le nna a kere and go bohlokwa gore o bolele gore ke tsebe gore ke kgone go ka go thuša wa tseba ngaka e jwang mama mangaka so go ne mo go hlokagalang sporofeto go ne mo go hlokang gore wena le nna re bolele then gore o kgone o kry-a thušo ba ikušiša gobane ngwana ga a le se o godile wa bona tate o dirile diphoso ge o šala o mo swarela gore go ne le ka mokgolokwaneng so kudu nna e ke nyakang ke pholo thokolosi e tloge go abuti le wena o fole tate dipereko di bulege and then dilo di kgone go loka di tsamaye gabotse then le tlo bona lo tša lena di tlo loka go ne dilo tše dingwe ka molomo fela o ka se di kgone ma cause dilo di sentše ke batho ene ba di sentše kang ba di sentše ka tšona ditlhare wa bana ngwana ke fela ke botša banna ba ba gešo ke re ngwana o kotsi kudu ngwana o kgona go boelantšha batswadi a le nape le kwana mara ka lebaka la dillo tša ngwano bona le dutše ditulo le ba babedi ene le swanela kudu gore nke bebile re no tloša tše re beetša lenyalong re tšee kobe tšhore e bee ka kua sutong tshoka mo then speaker mmotong then go be mokgwa step wa e bona mama kgapela and then e be taba ya mohlobolo and then mmabua le wa gae ora re ka se be tabe botse mama ye laki a re išetše camera mo e nyakegane ora re ka se be tabe botse mama e tlo ba e botse e tlo ba e botse o bolela nnete tate a nyala a fetše then o kgone go tsamaya o ye ka kua gae and gore tate a nyala a fetše ke ge re ka thuša tate a bereka ra thuša le abuti a bereka le wena ra go thuša wa swara matogo llo tša gago di a kgone go loka di a ba right wa ikušiša so re tlo go thuša mama mo bophelong diphoso di gona re phela le tšona and then go ne nakwa go lebalela motho a kere nnete motho go mo lebalela le yena a swanela go no tla ka ntwela go no re a ke no ria diphoso wola o tlo no ntshwarela wa e bona tate go godile go njwale di dule mfase le lokiše taba tša lena kere so abuti o tla go sa sendane re go thuša kere ya go sa re gona ka mo tsogele foro go tlendene re bona re ka go thuša jwang tate ke tla le thuša kere ya tšentši re tla di bolela ka kungwa kwaneng cause mama ke a mmona ra tše dingwe a ke ra go lokologe go di bolela mo a kere o tla tlendene ke tla bona gore ke le thuša jwang tanking tate morota se ke ra gata mašimo a batho nna ke lebogile kudu ba thieletše ba sekhukhune ka dikgokaganyong tša leago re gona go sasa re tla ba thuša
alright ka nnete go ba hwetseng ga bona ntate Malefo moleletša go sera Remi nomoreng ya 0713981508 ke moka sa ba gona ba bereka ka fa le wena tsogela o tlo kgona go ka hwetša ya gago thušo nnete gona go 98.7 communicating units ba tla ba le gona ba berekela gona ka mo meagong ya hlatlolanang le wena ipatametše wa latela wa local wa